Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бул видеонун жазганым себеби жазбайын дедим эле, бирок ушул видеону бардык адамдарга таркатыңыздар. Урматтуу мекендештер, Садыр Жапаровду түрөмчүк деп атасыңар, зек деп атасыңар, туурабы? Садыр Жапаров отурган болсо, эли үчүн, мамлекети үчүн, жери үчүн отурду. Күнөөсү жок отурду. Мынабу мен силерге бир нерсени айтып кетейин дагы бир. Türkiye'nin prezidenti Tayyip Erdoğan. Anı da uşintip, подставляет etip, bolboğun nerseni günöөнү moyuna ilip, oturguzgan anda aldağı çıkıp prezident boldu. Бүткүл dünya yüzünde Türkiye'nin prezidenti Tayyip Erdoğan dağı hazırçı. Buna prezidentlerden mamleket boyunca, бүткүл dünya boyunca prezidentlerden en güçlü prezident bolup oturat. Urmattуу bir tuğanım, Sadır Japarov'tu koldoğla. El degen sel. Көтөрүлүш дагы чыгат эгерде силер НИТО движение кылган болсоңорчу. Мына бизге видеолор келип атат, голосовойлор келип атат, элдерденчи, мага дагы келип атат. Бүткүл адамдарга дагы келетсе керек, угутсаңар керек бардыңар. Ушул видеону дагы таркатыңыздар, көрсүн эл. Эл деген сел көтөрүлөбүз биз дагы. Жамандап атсыңар, ал жерде, бул жерде жамандап атсыңар. Койгула, өнүгөйлү, өсөйлү, качанга чейин ушинтип жүрөбүз. Kaçan uğurlarga beremiz mamlekette. Ya 6 milyon kalk bolsa, urmatlı tuğandar, süylebeyin dese suyletösüңөр. Gerek bolsa biz şöyle toptolup barabız. Miting kılam da oğatsыңар, başka kılam da oğatsыңар. Kıskanın kısı bile oturçu özüңөрgө problemi aşırbayım, aylıbı. Bizim prezident Sadır Japarov, bolat kuda kalasa. Allah nasip kısa bolat. Urmatlı tuğandar, jakşı jaman aytkan bolsam geçirip koyuңuzдар. Başkanın açsa olsam dağı men Kırgız dep жүрөгүm kүйөт, şunu esiңерден çıkarbagıla. Urmatlı tuğandar, urmatlı mekendeshler, jakşı jaman aytkan bolsam, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakat.